Sound check. Maya payabak po kay katamungan. Yabet alaking kay katang panalangin kaniting misa ting kapasalamatan niyang pangding makatuki. Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. Orby Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Seo and family, Chito Carreon, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nel Mayalung and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Lianco Macapagal family, Rodel and Jennifer Romero, Remy and Zenny Mercado and family, King Mendoza and family, Mara Clara Fatima and family, Kim Margaret and family, Agnes Galiandas, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Gian Galura and family, Alexander Nigdao and family, Rosby De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitog and family, Margarita Rosales and family, Marife Pineda Rivera and family, Moises Nino Pineda and family, MCFR Pineda and family, Edmund Sampang and family, Agniles Manganti family, Irene Rivera, Mr. and Mrs. Danilo Antonio and family, Felipa Capili, Layogen Rivera family, Catherine Ismalova and family, June Carlos Seco and family, Rose Amari Pineda and family, Jill Manankil, Bet Laksamana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Ipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Hani Arenas, Sally Capili, Francis Carreon, Felipe Maningas, Maningas and family, Renato Gomez. Makanyan mo naman niya, beta laking panalangin tamo, ding makapasubaling kayadwanin di Jan Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Susan Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopen and family, Angel Bautista IV, Abelard and Lord Silio and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Sel Erwin Luz Maniago, Belinda Timo, Grace Palyasigi, Ayan Lizelle Vitug for good health, Yuan Inigo Emanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia,
China Yandan Malyari, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Eduardo Tuazon Jr., Maria Rita Teresita Hinco, Carlos Miguel Arla Zatin, Mr. Rene P. Mendiola, Angelica Joy M. Belhica, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angelica Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arian Neri G. Balingit, Francis M. Malyari, Anari S. Bondok, Blessy de Guzman, Edison Galoso, Joyce Ann Galoso, Armina Trinidad, Melo and Serena Briones, Rochmel, J.D. Jesse Lopena, Rochelle Joy Manalastas, Richard Samuel and family, C.J. Pineda. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldan ni Winston H. Danilo Batak, Zainarin Hope Madito, Architect Third Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Marie Nicole Parbot Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Feliciano Malig, Justin Zin, Famisaran, Angustia Ogozum, Felipe Maningas, Giancarlo Mendoza, Zenaida Belgica, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Angelica Gintu, Gemaline M. Garcia, Rudy Moyargas, Rico Sabado, Merody Cruz Sohail, Luciana Joven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand I. de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo M. Mercado, Odilo Escoto, Gloria Carrion, Vicky Macapagal, Rosby De Leon, Ana Marie Alferor de Jesus, Reynaldo Macapagal, Garcela Morter, Jacob Huichico, Roderick Holgado, Aldos P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto N. Ali de Jesus, Raquel de Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando, Odette Buwan, Rowena Arbas, Peachy Luzong. Iyabeta na naman kikakatang panalangin ding donors para kay bulan ng Marso, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, Lord 09, Rosemelin Olalia Apostol and family, Cristel Mariano Picar, Cheryl Apostol, Daughters of Immaculate Holy Rosary Parish, CNP, Euphrosyne Yumol, National Shrine of Mary, Help of Christians Parish, Archdiocesan Comi, San Fernando, Pampanga, Leo Aquino, Raymond Sarmiento, St. Francis of Assisi, Rotzen Arulam, Ronald Gutierrez, Diocesan Shrine of Mary, Help of Christian of Shrine. Para ka rin kapatid tamong mayangon na biye, manalangin tamong para kingalangang kapayapan di. Francisco Boy Labaria, Xavier Pineda, Gabriel and Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligay Arceo, Arlinda Juan, Patri Antoinette Bertan, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Paciencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Manuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Pilisigi, Marciana and Francisco Satsad, Christopher Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dimna Bernarden Leonardo Macapagal, Onofre Kiambauer, Nel Bertran, Rodel Maglaki, Juan of Iswing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Emmanuel Beltran, Raimundo Capili, Arthur Nakpil Katakutan, Benjamin Bulawan, Lolita B. Zapanta, Teofilo and Pasensya Palyasigi, Marvin Zablan, Leonoria Long, Teresita Mercado, Catalino Cortez, CJ Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasciano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliardo Yalong, Ricardo Sr. Infrosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cotson, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Bineda, Ludi A. Maningas, Estela Enoli Lagamayo, Mr. Antonio P. Mendiola, Abel Y. Resido, Philip B. Cortez,
Anacleta Capili, Reynante Gomez, Romeo Arcano, Renato Cayanan, Aguido Marcelino, Dominga, Victorino Capili, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Bit Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benamini Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzi Tarok, Among Season, Filimon Marina Katakutan, Bien Benido Sr. and Sabilita Castro Rivera, Purita Y. Resido, Nasenciano Malig, Alan Guzman, Luis Aleño Sr., Encarnacion and Resto Villanueva, Marcelina and Vicente Caldas, Lourdes and Felix, Renato and Roberto Manalang, Isidro Manalang, Teofilo Dumandan, Pasita Ginto, Jun Trinidad, Sabina Viala, Dr. Antonio Pineda, Benito and Francisca Luzong, Felomena Talento, Ivy Alvarez, Anasita Galoso, Jose Galoso, Romeo Pura, kambeda ring sablang kaladwa, Kim Purgatorio, Talakad Tampo. King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal Espiritu manatili kaya kayungan. At kekan timurin. Sisiyantala rin kaya katang kasalanan, bata maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagkastang miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapakalulo, at kay kayo kapatad, ing ikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad, ulinita, ipanigapu ko, kang nuwa na Mariang kapelanman Verhen, karing sablang anghel ng pon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin nyo kukin Diyos, aginuta mo.
Ing Dios sa lubos mo paya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ikaing panibatan ning sablang pakalulu at sibol ning sablang kayapan. Pepakit mo kinging pamagayuno, ing panalangin ampon pamaglimos, makaibiye kapaldanan karing taong makasalanan. Tingiran mo sanang mipnong pakalulu, ing mapakumbabaming pamangilala, king kasalanan mi. Ban kanitang yening duruko mila kekaring konsensya mi. Pangayintuliran mi naman mirinan alang kupas sa kapaldanan, paulining lugod mo. Itiyaduan mi keko, Diyos, king kapaminatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. I Moises, papastula ringkawan ning kayang katuwangan. I Hetro, pari ning Madian. Kabang tatayranala at babasle ding kayang papastulan, papunta king dane ng albugan ning disyerto, miras ya Horeb, abundok ning Dios. Karin ing anghel ning Ginu, pepatilip ya kaya, king anyo ning aping milalablab. Amani patan king busal ning metong atanaman. Kisdana ng Moises, king agyang milalablabya ing tanaman, eneman matatampos. Sinabi ng Moises, puntalan kepa mo at lawan nung nano iting makapagmulalang akakit ko. Mitatawya ing tanaman, dapot eneman matatampos. Ngeni, ing Ginu, ikit na king Moises, lalapit yapin, banang lawan, inya ing Diyos, minaos siya kaya, ibat king busal ning tanaman. Moises, Moises, nga nang minaos, ati ko po keni, nga nang mekibat Moises, enaka sisigi pa, nga na ning Diyos, ilukas mo ring sandalyas mo, uling ing lugal at tutukluan mo, gabon asagrado. Kay bat nga na pa, ako ing Diyos ding kekang pipumpunan, ing Diyos ng Abraham, ing Diyos ng Isaac, at ing Diyos ng Jacob. Kabud, dimdam ng Moises iti, tikpane ing lupa na, tatakot ya, pota atangalane ing Diyos. At sinabi ning Ginu, ikit ko na ing makalunos ng kabilyan ning kakong balen at yu ka rin Ehipto. Dimdam ko na ing dalong dang Mikalabius na lasana karing karela manalipan. Uwa, talos ko na ing karelang kasakitan. Inyangeni, tinipa ko keti ban ikabos ko na la king upaya daring Ehipsyo. At isaka ko la at iluwal king labwad ay ta. At idala ko la king metong alabwad, amataba at maleparan. Kanita i Moises nga na. Nung makanian,
munta ko karing Israelita at sabyan ko karela. Ing Dios, ding pipumpunan yu, tinubod na ko kaya kayo. Dapat nungkot nanda kayo nung nano yalagyo. Nano ing ipakibat ko karela. Ing Dios nga na kang Moises, ako iyawe, at kay bat tiglong na pa, itiya ing sukat mong sabihan karing Israelita. Ing ako pin tinubod na ako kaya kayo. Ing Dios, sinabi na naman kang Moises, sabihan mo karing Israelita, ing Ginu, ing Dios ding pipumpunan yu, ing Dios ng Abraham, ing Dios ng Isaac, ing Dios ng Jacob, ya ing mitubod kanako kaya kayo. Itiya ing lagyo ko kapilanman, itiya ang iyaos dakako, ring sablang midalandalan, aday king pain tungol. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginu kaladwa ko, purian me ing banal ng lagyo, mabilog kong pangatao, pasalamatan me ing Ginu kaladwa ko, emo kakalingwan ding sabla ng kalam. Patawara na ing sablamong sala, pakayapa na ing sablamong sakit. Angwa ing biyemo king kapahamakan, puputunga na king kayang ganaka at lunos. Ing Ginu adarapat king matulid, kapilanman, papaniga nala ring malulupig. Pepakilala nala kang Moises ing kayang parasan at karing palipi ng Israel, ing kayang arapat. Ing Ginu, mapamakaluluya at maganaka, banayad ya king pamimuwa, tutuyang malugod. Nung makanano ya karayu ing banwa king labwad, makanya naman sikanan ing lugod na karing atin takot kaya. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Corinto. Buri kong ipaganaka kaya kayo, nung nano ing mga palyari karing kaya katamong pipumpunan. Kanitang tinukila kang Moises, king pamaniplad da, king iba't Ehipto, ilangan, inantabayanan nala, ning metong abiga aminye lilong karela. At ikwarangan, may kadalakit king dayat malat amaluto. King bigang ito at king dayat malat ito, may nga binyaglangan bilang alagad ng Moises. Ilangan, pesipangan la, king metong mong pamangan espiritual, at pesi inumlangan, king metong mong inuman na espiritual.
Antining kinanuwalang inuman ketang batong espiritual, aminantabe karela king pamaglakbera, at ing batong ita, yapin Kristo. Makanyan man, karing keraklan karela, eya metula ing Diyos. At mikalatanan niya ing disyerto karing karelang bangke. Deting sablang bage mga palyari la bilang babala para kay katamu. Ban eta mo mag-imbot karing mga rok abage, antimo ing depatanda. Ni kayo naman sukat bubulong at tututol, antimo ing pamibulong-bulong da, ring mapilan karela. Inya mengaw taslangan king anghel, amanyintang. Ngeni, reting sablang bage, mga palyari la karela, ban maging alimbawa karing aliwa, at misulat la, ban maging lisyon la, para kaya katamong mabibiye, kaniting tauling panahon. Uli nita, ing nino mang mimisip king matatagya, tatalakad, mingat yasana, magkang miragsaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakad tamo po. Sumisi kayo nga na ning Ginoo. Huling ipamagari ning Diyos, malapit na. Inginuman tabe yake kayo, At kekan timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. At hindi na tanga tao at abanggit dala kang Yesus, detang tao Galilea, ape papate ng Pilato, kabang miyayayin lang sakripisyo king Diyos. Yesus, pekibatanan la nga no? Ulimong ding Galileo, areta, petera la king antikanitang paralan, isipan niyo mo king ita, tanda na ning mas palpikasalala kesa karing aliwang tao Galilea. Alila. Sasabihan ko kay kayo, ikayo man mga mate kayong kalupada, nung kayo sumisi at painggulot karing kasalanan niyo. O kaya ret ang 18 katao mga patanan at mga mate, inyang miragsaya ing tore karin Siloe. Isipan niyo mo king ito, metong atanda ning ning ila, mas makasalanan la kesa karing aliwang tao Jerusalem. Sasabihan ko kaya kayo, alila. Dapat nung kayo sumisi at painggulot karing kasalanan niyo, mga pahamak kayo naman kalupada. Selitane kanitang Yesus iting talinghaga, ating metong nga taong makidutong nga higera, busal ning pitatamnanan ng ubas. Mintayang lalawe nung atin yang bunga, dapat alayang ikit.
Inya nga naking taong kayang panibalan, king pitatamnana ng ubas, lawan mo, at luna akong banwa ngening manayang manakit bunga, kaniting higera, dapat ala ko pangikit, kuturan me, banya mong makasayang king gabon paglugalana. Dapat ting tao nga nang may kibat, pabustan niya pa po Ginoo, pabustan niyang manatili pang pabanwa. Di na nyo kung panahon mangambol makapadurot king pun, at di nan king abono, mekad mamunga ne king arapan, nung aliya po, kani tayo ne po pakutod. Iting maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Minsan nating metong lalaking matwa may balo na. Pero ang gyamang anyang atin ng asawa, at iyo pa yung asawa, no? Aldoldo at danan ding Jaryo. Kapilang ko po tauling may masan Jaryo. Tipan Jaryo ngayon, eh. At danan di Aldoldo. At migising iyo, buklat ning pasbul na, kuha na ning Jaryo, lawen-lawen niya mo, ilele ni itang dakala pages, kuha na niya mo itang metong a page. Nga na ning siping ng bali, wapo nga na, ba't sasali ka pang Jaryo, mo naman nga babasan nga na. Nanong gagawin mo kayong Jaryo, panangabmeng kaya luluto mo, ano, ay alike nga na, aldoldo nga, no, lalawin ko kitang page na ning obituary, datang listahan daring mete, po, nung atyo'y lagiyo ko, nanang. Nung akiting lagiyo ko, lungob ko, siklod ko ketang arapan ng krus, pasalamat ko kingapong Ginoo. Dininana ako pang metong ayaldo. Pasalamat ko king meging maganakaya ingapong Ginoo kanako. Atin ko pang metong ayaldo. Pasalamat ko king mapamakalulu ingapong Ginoo. Atin ko pang metong ayaldo. At gawa na kanito itang patingapo ng gagawan. Nung ating katok manyawad, saop kayo, di nane, maski makanano mo. Itang patingapo na ito, pagkapilitan ng samasnan ni, baka bukas, mikabit ning lagyo na keng dyaryo, keng newspaper, makayabi ne karetang obituary. Ing binasata mong ebanghelyo ngeni, tungkol yakeng pamamalita, no? Ding tao king ginutamong Yesu Kristo. Belita dala kayo. Detang pemate ng Pilato, kabang mag-offer lang kapanyamban king templo na ning Jerusalem. Ing kapanwalan lalaban laret ang Hudyo nga reta, detang Galilea nga reta, king pamangobyerno na ding Romano, pepapate na la. Imagine mo ita, mag-offer la, sasamba la, pepapate na la. Pero yung common reaction kanito, yawing bagay da. Ela kasi biyasang maminto. Pero sana lang nga akong Ginoo. Yung kakadwang babanggitan da, detang di patanan 18 katao, ay niyang ingtori na ning Siloe, miragsaya. Pasibayo, ang reaction da, iyapim bagay da. Asno kasing katamad, ela magobra,
Kasalanan dapat tulid-tulid laking tori. Reaksyon niya ito. Pero anong pekibat na ning ginutamong Yesu Kristo? Mas makasalanan laretang mete kesa ke kayo. Anya metela. Napon ating kong ikit keng YouTube aksidenti king NLEX makatakap ne mete ne. Mete uling mas makasalanan niya kaya katamong at tsukene o aksidente ito. Maswerte o maswerte tamo uling mabieta pa o ali. Grasya ing atyuta pakete o parusaya ing kamatayan. Nga na ning ginutamong Yesu Kristo, alila. Pero sasabihan ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggurot ka rin kaya kayong kasalanan, maging kalupay lang ang mga mate. So, ing ginutang Yesu Kristo ko correct ne itang maling kapanwalan na nung makasalanan ka, mate ka agad. O kaya ing kapanwalan, ing trahedya, ing masanting amilyari kaya ka, uling makasalanan ka. Kukorek nito, maliya ito. Hanyapin, awsane ing balen Israel, awsana katamo, kareng adwang dapat. Ing pakalulo na ni nga pong Ginoo, yayampang nengan kaya katamo. Pero pakaluluyang mamaos, sumising kasalanan at pasipamunga. Nung kayo sumisi, karing kayong kasalanan. Ing Kwaresma, panahon niya, bibigyan niya ng Santa Iglesia, bibigyan na ng Apong Ginoo, ban akilala tayo ing pakalulo na ng Diyos. At iti pamikatago niya para sumisi tamong kasalanan. Panahon niya. Pero aliya unlimited ing panahon. Ababien na ning Diyos. Inekalupa ning load king kakatamong cellphone. Unlimited. Mapapasensya ing Apong Ginoo king pakalulo na. Pero sang kanito ban kanita magtsaman-tsaman tamong tsaka namo pota namong magiging aluko karing ko sumising kasalanan. Aliya, di na nakatamong panahon. So, ing kaya katamong tema, from ashes to new creation, ing pamanyising kasalanan, balamo mo pamangilalaya king kaya katamong pangaabu. King kaya katamong gagawan ay alang kwento. Ing pamanyisi king kasalanan, makaniniya proseso. Ating kung gewa, tatanggapan ko o aliko. Baloy po yung marugol diling kasalanan, ing sabihan mo kayong sarili ko, ala kong kasalanan. Mayap nga ning gagawan ko. Nung makanyan, pwede na akong muli banwa. Ing balang metong kaya katamo, at tsupay tang bakas ning original sin. Ning kaya katamong pipumpunan. Anyang mabinyag tamo, mila koyay tang original sin. Pero ing bakas na nita, at tsupa. Anyapin nang minsan, mabubuisit tamo, milalakota pasensya. Nang minsan mangulisak tamo. O nang minsan maglaram tamo. O retareng bakas ning original sin at ing indulhensya o ita ing populisa na. Pamanyising kasalanan, magumpisaya kitang pamangilalang ating kung gewang eusto. Ating kung gewang mali.
ating kung gewang marok, ating kung gewang mayap, keng sarili ko, at keng kapara kong tao, keng apong Ginoo. Nung itaatanggap ko, yung kadwang step, sorry po. Makanitayang pamanyising kasalanan. Tatanggapan, kikilalanan, ating kung kamalyan, itang kamalyan na ito, pagsisyan ke. Maging kamalyan yung metong nga dapat ustong magdalayang kapahamakan, kingke kang biye, at king kapara mong tao. Nang minsan itang kapahamakan na ito, malwatya pa mo, bayo mayakit. Anti mong sakit, cancer. Nang minsan ay may panamdaman. Potang kay akit mo na mo, mangayayat ka. Aliwana ka, panamdaman. Sorry. O iting panahon na bibiyen na kaya katamo, ning panahon na ning Kwaresma. At intang kamalyan, sisisyan tamo, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Part 1 niya ito, keng anyawaran na ning Ebanghelyo. Balamo mo, ing panahon na ning Kwaresma, kalupanin ning talinghaga. Ining mikibandi king ubasan, ikit ning metong at nanaman na higera, alayang bunga, at lunang banwa. Paputot na ni. Aliye pa mo po. O iting Kwaresma, aliye pa mo po. Di na niya pang time, di na niya pang chance para sumisi. Gambulan ke, bayang mamunga. So ing pamanyisi, metong iyang pamananggap kasalanan ko, pero atin niyang kayabe a resolve. Mga kung nagawan pa si bayo, pero ing mas positive, mamunga kong mayap, mas dagdagan ko ing gawan kong mayap. Anyapin, peki sabi nila ng hardinero, di na niya papumpabanwan gambulan ke, samasan ke, ban kanita mamungay. Pamanyising kasalanan, part 1. Dapat mamungay ang mayap. Maging bayo kang tao, bayong lelangan, mas daragdagan ing kayapan, mas magbayo, king ke kang panlalawe king sarili mo, king pamakyutos mo karing aliwa. Ing pakaluno na ning Diyos o ing biye Kristiyano, aliya mo pamaniwas king kasalanan. Eya mo pamaniwas king kaparusan. Nung biye Kristiyano, mamunga, mag-produce mga santing abage king biye at susuyo karing aliwa. Panalangin tamo po kaniting misa, ing gamitan tayong panaunan ng Kwaresma. Ban lumapit kay nga pong Ginoo, mekad mangumpisal keng April 7 atin tamong kumpisalan keni. Ban kanito, panamdaman tamo ing kapatawaran ng Diyos, pamananggap na kaya katamong pasibayo, at ketang grasya nga ito, makagawa tamong miwas, pero makagawa tamong mas madakal akayapan karing kaya katamong pamilya at king dieta mo. Maskin na malatiya mong pamanyese keng sarili tamong kalusugan, metong neng masanting akaya pa nito. Pamanese kareng matwa, ang papakareng masakit, metong iyang masanting at dapat ita. Dagdagan tamo. Bahan kanita po, mabawas ing dalumdum, karokan, keng kakatamong lipunan. Deng malati tamong gagawan masanteng, nung piabe-abe tala,
nung mimiwas tamo keng masanting lalo na ing pamangupit o pamanako, mas numaway ing kaya katamong lipunan at ing kaya katamong balayan. Talakad tamo, ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, king metong a Diyos, igpanglubos mayupaya, tinalang king banuwa ang ponyato, kang Jesucristo ng anak ng bugtong ang ginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, linasaram ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos sinubliang mebi. Saguli, itang keng screen yang i-recite tamo. At king metong aginu, Yesu Kristo, anak ng bugtong, ning Diyos, mibait king ipa, bayo pa king sablang panahon, Diyos, ibat king Diyos, sala, ibat king sala, Diyos, ibat king Diyos at tutu. Mebait megawa. Kaya agom king panga Diyos, ding ipa, aking kapamilatano, megawa ing sabla, king ulitamong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at mikatawan niyan tao, lalang ning banalay Espiritu, King Virhen Maria, at milyaryang tao, mipa kuya king krus paulita mo, lalam na naman upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang mebe king katlong aldo, agpang king ularing kasulatan, at pinukyatya banwa, makaluklukya wananing ipa, pasibayo yang datang mimnong ligaya, ban mukum karing mabi ang ponme nga mate, ating kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, Ginoo ampon babiye-biye, amen ibat king ipa ampon king anak, akambening ipa ampon ning anak, miyagnan mi sasamban ampon mi paligayan. Menas bukya king kapamilatan ting propeta, sasalpantaya ko king metong makapulungan, banal, apostolika, katolika at apostolika, papasyag ko king atin metong abinyag, king pangapatawad na rin kasalanan, at panayan ko king pangasublirang miering mete, ating biyed datang alanganga. Amen. Ini puing version re-recite tamo balang Domingo, anting pamangilala king 1,700 year anniversary na ning Council of Nicaea, anong nuka rin ining version na ning sasalpantaya me buuya. Aliwait ng makuyad yang i-recite tamo. Ining makaba. Mas kompleto yun. Kakaluguran, dinina nakatamong babalaning Diyos, ban sumisi, manalangin ta kayaban ibayon no ring palpikasala tang puso, at gawa na lang malugod at masuyong puso, nga tamong makibat, Ginoo mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Ulitan tayo. Ginoo mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para king Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana, atok nang mamaus karing tao, balang sumisi at magbalik alub, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing at suking kayo payan, mumunare sanang ipakit ing dalan papunta king pamagbalik lub, kapamilataning pamagbayo rang biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang pamagdusa, anting pamikatagom ay bat king Diyos, ban sumisi at padalise king karelang biye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para kaya katamong ang makatipon keti, maging tuneta sana ing kaya katamong pamanisi, sasakop king sabla at malalam adarasnan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo,
Iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatid tamong mayang wanabi. Ipagkalam na saning kapag nasandaring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginumi ka na kesa na king bunga ning pamanisi at pamibayong die. Oy pamingatsubanwo, ing pamagbalik milug sumibol sana ibat king lugod mikeka, migit king nano mang uri ning pansariling kapakanan at takot. Itiyaduan mi king kapaminataan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tampo. Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan es sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King kapurget kaligayan ning kiyang lagyu. Ing kaya katayang kasaplalat ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana kareting yayam pang mikeka, bani kaming sablang manalangin para king pangapatawaran ning sablang pamikasalami, mabiyasan na kami mansanang mamatawad karing kalupaming tao. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabe yake kayo, At kekan timurin. itasyo laring pusoyo, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka,
king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Pablasang kanitang minyawad diyang inuman, king Samaritano, kanita mo rin tenam na kayo, ingkalam ning kasalpantayanan, layon ng pepangayin tuliran, kumawo, king pamanyal pantaya kayo, ban kaya mo rin milablab, ingapi ning dibinong lugod na. Uli nito, makanyan kami naman pasalamat keko, at kayagom ding anghel, babansag mi ing kayupayan mo, at ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nita'y paniga pumi tugtog ming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan Allah at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lubdinaw ning bieno, king pamaylasam pon kamatayano. Kinuaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang naiti karing disipulo na ngano, kuanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang naiti kaning disipulo na ngano, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigagan na kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniyangin ing gaganakan mi o mapumakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi ake kaiting tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko ing pepalyeryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko.
Ikamingan salang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy paing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at ti Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulo mo, idalamula at ding sablang mayango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening na Virhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering na apostol at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekabanding panahon, apurian ampon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatano, kambena ampon kayo, kagumning banal na Espiritu sablang parangalampon ligaya keko, O Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon malalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikaabos mo kami king sablang Morocco ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ampon, pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kekan timuri. Ipagit tamong yaning mikakami atong tamo king kapayapan.
Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalakok, yung kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat ikasme nga mano mo at kumayap na ako. Lungkot ang
Manalangin tamo. O Ginoo, ngening biriyan mo kaming tinanggap kareting banal na misteryo at keti pakingyatu, papaliren mo na kaming tanggap king tinapi ning banwa, mapakumbabaming ipanigapuke ka, king iting misteryong gimpanan mi, apatutwanan mi neman sana, king pamibiye-biye mi. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Panalangin ning jubileo, itamongan, ipami at jubanwa, ing kasalpantayanan, apigkalam mo ke kami, king kekang anak, Yesu Kristo, akekeng kapatad, ating api ning pamikalugod, akekang pepalablaban, karing pusumi, king kapamilataning banal na Espiritu, gisinga na sanang pasibayo ke kami, ing nuan akapanayan, para king panyatang ning kekang kayarian. Ibayo na kami sana ning kekang grasya, ba kaming maging alang pagal at alapangambol, ding bini ning maya pabalita, deti sanang bini, ibayo ra kami kapilubluban, ikaming ketawan ating meto sikluban, king pihong pamanenaya, king metong abayong banwa, at metong abayong yatu, potang meluping nala ringupaya ning dewakan, ingke kang ligaya sunlag ning alanganga. Ing grasya ning jubileo, gisinga na sana kaya kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang grasya, ikalat na sana ing tula ampon kapayapan, ning kekeng talapagligtas king mabilog ayatu. Keka kekeng Diyos, nuan ay alanganga, miyabye ing ligayat kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Ing kakatamo pong schedule king Sabado ya itang medical mission na ning Vicariate of St. John Marie Vianney. Ing kakatamong malating shrine, yaing maging venue. Pero reng beneficiaries, manibatla ka reng parokya ning Vicariate. Kay bat keng Lunes, April 7, alas 6 ning bengi, ing kumpisalan keti king shrine, datang lareng pari ang makayasain king San Fernando, ang makayabe king kakatamong Vicariate. So mga 5 o 6 na pong papakumpisal kedi. Siklod kayo po para keng panalangin king Birhen ni Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at chokaban mo misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lulub mo kaya tisuli pantibanwa. Kakanan mi king aldo, ibiyam mo kaya kami king aldo ngayon. Poni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi karag mi kasala kaya kami. Mangam kaya pa isaw kintokso na ikabos mo kami, king Maro. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at sukaya ka. Nuan kakaring sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoing sa diara ligay, bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman, king alanganga.
Ingino mantabe kaya kayo. at kekan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.